The guest of honor. Minister wa urimi Mwangi Kiunjuri ni augite mathiri maria iganda cia kuthia cukari irari namo nimo matumite ikorwo ite wira. Kiunjuri akiuga thirikari ni irageria uria ingihota gutigirira iganda ici ni ciambiririe kuruta wira ringi. Mumia salon we wait 1 billion tukapatia. We have given Shemi 300 million. In the sugar industry, the last 11 months, we are putting 2.7 billion. Kiunjuri ni augite thirikari iri na mubango wa gutigirira arimi igwa ni magunika. Presented your certificate and your gift. Akiari ihinda-ini o riu murugamiriri wa mibango ministry-ini ya maundu ma nanja Babu na Mwamba nyoreti arimi igwa matigakwe ngoro akiuga ni mekugunika ica ikuhi. Mpaka kule Kameme imesema tunapewa extension ya miaka miwili, yani kufunga soko letu, kulinda viwanda vyetu vijiimarishe. Eri aya mararagia hindi ya kuruguria thukuru wa guthomera urigitani wa Mnavahoko. In agriculture Closely with the national. Hado-ini ha Kameme TV, njitagwo Wangu wa Kanyi. In doing this job, so as a parent, as a